Karibuni msikilizaji mpenzi ambaye unaendelea kutusikiliza. Tunakukaribisha na kufurahia sana namna vile unaendelea kutufuata. Na leo katika studio zetu hizi tunampokea pasteur ambaye ni chef de district wa Nyiragongo. Tunakuwa ni kanisa la Adventiste la ulimwengu kutoka hapa mjini Goma katika mashariki ya Kongo ya Kidemokrasia DRC. Hivi tunampokea katika studio zetu na anataka kutuambia namna gani fieldi hapa Goma imegabuliwa mara pili. Karibu sana, endelea kutufuata na usikilize namna gani pasteur anatueleza hapa. Jambo pasteur. Jambo sana. Kwa majina tukuite nani? Mimi kwa majina naitwa Ntaganda Nyobera Emile. Ndio pasteur, tumesikia kwamba kulikuwa kikao ambacho kilikamata mahatua za kugawa fieldi yetu hapa Goma. Unaweza kutueleza ilikuwa ni namna gani? Ndio, kikao kimefanyika hapo tarehe 21 hapo kwenye Centre Kivu Fieldi kwenye kanisa la Wasabato la Kituku, na lengo ilikuwa watuoneshe namna jinsi union imekubaliana ili uweze kugawa fieldi yetu, na walaike pamoja na pasta tumeamua pamoja kwamba fieldi yetu igawe mara pili. Na imegawa namna gani? Katika mji wa Goma tunajua tunakuwa na mastasio kama 2 hivi. Imeendeka namna gani? Ndio, fieldi yetu kama awamusi nimesema kwamba mji huu wa Goma tunapokuwa na makomine 2, na kila komine ya Goma na komine ya Karisimbi. Hivyo uongozi umeamua kwamba kila station au kila fieldi iweze kuendea kwenye mipaka administrative. Kusema fieldi ya Centre Kivu Fieldi itaenda na commune de Goma, na East Kivu Fieldi itaenda na commune ya Karisimbi. Ndio pasteur, kuna kuwa watu ambao wanakuwa kule nyuma ya aeroport, kuna kuwa makanisa ya nyuma ya aeroport kama vile kanisa ya Biahi, Hanika, Kirambo. Wale nao wanapatikana katika field gani? Ndio, wale kama wanakuwa ndani ya komine ya Karisimbi na komine ya na territoire de Nyiragongo na station ya Chiwanja na station ya Virunga hata na station ya Bwito, zote zitakuwa mu East Kivu Field. Na vile sasa komine ya Goma na hata Sake na Rubaya na Masisi huko itakuwa mu Centre Kivu Field, na siege yake itabakia tu hapo Kituku, na East Kivu Field inakuwa na stage pale Maranatha. Unaweza kuwa na jambo fulani la kuambia washiriki wako ambao wanakufuata kwenye media yetu hii? Ndio, ninaomba ili kila mmoja ajue kwamba wakati eneo inakuwa na washiriki wengi ni lazima tugabule, na wakati kanisa inakomala inagabula na inazaa. Na hivi sasa fieldi yetu inapokuwa na washiriki wengi zaidi ya 100,000, ni lazima tugawe ili kazi ya Mungu na uongozi iweze kuwa karibu na washiriki. Pasteur Kasika, SDA Press inakushukuru. Asante, na sisi tunashukuru tunapoona kwamba kazi ya Mungu inaendelea mbele, na ikiwa uongozi inakaribia karibu na washiriki, najua kwamba kazi ya Mungu itaenda mbio. Asante. Mpendwa msikilizaji na mtazamaji wa Kasika SDA Info,
pia kasika SDA Press kutoka hapa katika mji wa Goma. Tunawashukuru na tunafurahia namna gani mnafuata kwenye shene yetu hii. Lakini pia leo tunapenda tuarifu kwamba tumempokea pasteur chef de district wa Nyiragongo ambaye amekuwa anatupatia namna gani field yetu hapa mjini Goma imegabuliwa mara pili, na mmesikia mambo makubwa ambayo yametendeka hivi. Kwa habari zingine endelea kufuata kasika SDA Press. Pia tunawaomba kuendelea kusubscribe na muendelee kufuata pia kwenye kasika info.net. Mtafuata habari hizi pia kwenye YouTube kasika info.net.